калдыңыздар, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ош кечи программасынын Капкан шоу рубрикасы. Бүгүн биз Ош шаарыбыздын тургундарын дал филармониянын өзүнүн жанында туруп алып, филармония кайсыл жакта, же болбосо жол киреге 10 сом акча берип туруңузчу деп тамашалайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Кыздар, филармония каякта? Бияктабы? Ош. Кайсы маршка барат? Ошко. Салам алейкум. Досум, филармонияга кайсы маршка барат? Филармонияга? Кайсы? 100 канча? 105 болуш керек. 105 барат, а? Я карасаңыз да. Каерден өтөт? Ал деле турсаңыз барасыздар да. Аха. Дальше барырың, барсаңыз адамдар турат мындай. Канча 105ке чүрүп кой десем, ошол жерден чүрүп коет да? 105-41 ошо. 105-41 да? Мен о партменими ham жоготурдум, досум, бир 10 сом жол кире берип тура аласыңбы? Суранычы. 10 сом эле, ооба. Болсо 10 сом эле берип тургун, суранычы. Досум, кос үйдө эч ким жок болсо кайра кайтышка туура келет да, 10 сом кошуп берип тур, серьезно. Берем мен номерин жазып алам, берем. Болсо Кудайдан кайсы. 141, анан 105, а? Филармониядан чүрүп койсом, чүрүп коет, а? Чоң кыз, филармония каякта, билбейсизби, филармония? Ош каякта. Жетпейт, чен бересиң. Берем мен кайра, а? Суранычы. О, рахмат. Assalamu alaikum. Брат, филармонияга каяктан өтөм? Шакал. Эме, партмен жоготурдум эле да, брат. Жол кирем калды. 10 сом жол кире берип турасыз, Ийим болсо кайра кайтыш керек да, братан. 5 сом кошуп бересизби, суранычы? Я кайтышка үйдө эч ким жок болуп калса, кайра кайтыш керек да. Жок Башка жокпу? Жакшысыздарбы? Жол кирелерим жоготурдум эле 10 сом жол кире берип турасыздарбы, суранычы сиздерден, а? Болсо бир көрүшүп калсак кайра беребиз. Неже филармонияга кайсы маршка менен барам? Ал ушу жок болду, келиптим го. Эте жакшысызбы? Жол кирелерим жоготурдум эле 10 сом жол кире берип турасызбы, суранычы сизден. Кайра берем бир жолугуп калсам, суранычы. Эме, филармонияга кайсы маршка барат, эже? Анда мына сизге кайтарайын, эже? Мен жок, мына кызым кайрайт. 10 сом жол кире берип турбайсызбы? Акчаларым жоголуп кетти эле, үйгө жетип алыш керек. Западныйга барам. Рахмат сизге. Салам алейкум. Кандай досум? Бир сураныч бар да, жол кирем, жоготурдум, 10 сом жол кире берип турчу досум. Болсо сураныч менен. Филармонияга кайсы маршка менен барам, досум? Салам алейкум. Досум, бир мүнөткө. Акчам жоготурдум, 10 сом жол кире берип турчу, сурам. Тинттиңби? Филармония каяктан барам, досум? Мияктан, оңго буруламы, солго? Кайсы маршкага отурам? Салам алейкум. Бир мүнөткө мүмкүнбү, досум? Бир суранычта ол. Немелерим жоготурдум эле, партменимчи. Бир 10 сом жол кире берип тура аласың, суранычы менен. Эме, филармонияга кайсы маршка барат? Филармония? Филармония ушул. Жерделеби? Ушулбу? Точно? Нар жакта бар да. Кайсы маршка барат? Жерден кайсы барат? 10 сомго таштап коет, а? 10 сомго таштап коет. Жок энасың. Рахмат. Досум, эме, сага чоң рахмат. Салам алейкум. Брат, 10 сом жол кире берип. Жок эле. Филармонияга каяктан барат? Филармонияга каяктан сен айттың. Мен атым билбейсиңби? Мен унутуп калдым да атым эсте эле, үйгө кетиш керек.
телекөрүүчүлөр, мына ушундай кызыктар менен бүгүнкү Капкан шоу рубрикасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан теледен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, салам достор. Бүгүн биз Капкан шоу рубрикасында сиздердин жүзүңүздөргө бир аз да болсо жылмаюу тартуулаган аракет кылабыз. Капкан шоу рубрикасы Баяман Бобулов биз менен бирге болуңуздар. Кандай? Assalamu alaikum. Peter, kandaydaсын? Tinchsingmi? Окуулар болду, үйдөгүлөр тинчпи? Жамдысың? Өткөндө сенен 2 сом карыз алдым эле дегин. Ошону берип коюн өзүмдө. Я жүрөгүм сыгылып, ойлонуп жүрөтүм. Алкым? Жок, сен эсиңде жок. Алып кой, үйүңө бар эстейсиң. Жок, алып кой. Рахмат, жардамың чоң тийди дос. Азыр учурашып коеюнчу. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы, сакал? Тинчсизби, дамдысызбы? Өткөздөн карыз алдым эле өткөндө. Ошо алып коесузбу, а? Чоң жардамыңыз тийди. Өткөндө алгансыз, үйгө барып эстейсиз. Үйгө барып эстейсиз. Өткөндө карыз алдым эле сизден жолдон. Эстебесеңиз керек, 2 сомчу. Ошону кайтарып коюн дедим эле, алып коесуз, а? Жок, алгансыз, эстесеңиз 17 августта. Таксиге акча жетпей калып сурагам сизден, аксакал. Assalamu alaikum. Ака кандайсыз? Жакшысызбы? Жөгүлөр тынчпы? Таандыңызбы мени? Бир таксиге акча жетпей калып карыз сурадым эле ака сизден. Эстедиңизби? 17 август. Оский районунда. Эстедиңиз, а? Эстедиңиз. Ошону акчаны берип коюн ака, мына алып коюңуз. Чоң жардамыңыз тийди ака. Чоң рахмат сизден. Алла разы болсун, а? Бар болуңуз. Майлы, рахмат чоң. Эме кылайынбы? Алла разы болсун. Кандайсыз? Жакшысызбы? Тынчсызбы? Үйдөгүлөр отурабы? Дамдысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Болуп атат иш. Кандайсыз? Өткөндө апам карыз алган экен сизден 200 сом. Ошону берип кой деди эле, жолуксаң. Эстейсиз, эмнеге тойго баргансыңар бирдеке болгон эле да? Эми көрсөң, ооба. Ошону берип кой деди эле. Алып коебуз. Болуптур. Апам айтып коем, берип койдум дейм, а? Өзүңүз үйгө барганда бир эстеп, жакшы. Эми блокнотторуңузду жакшы карайсыз да. Салам алейкум. Кандай дос? Тинчпи, жөгүлөр тинчпи, амчымбы? Өткөндө тыйын алдым эле, унутуп калыптым дегин, берем дедим эле кийинчи. Августта, мага ошондо алып койдусуң. Адычы, а? Майли, бар болду. Жардамың тийди. Токтосоң, өзү сен мени тааныйсыңбы? Жок. Мен киммин? Таныбайм. Эмне алып атасың аны акчаны? Менен карап койгула. Тамаша. Аксакал, тааныдыңызбы өзү? Зрение начарбы. Тамаша тыкка салдык Ошту каналынан. Камерага мындай кылып коебуз. Болуптур ака. Болгон эмеспи? Жакшы эстең ака. Оский районунда эстедиңиз? Жакшы эстең. Болгон ака 100 сом болсо алгам мен сизден 100 сом. Bir adamı jönөткөн 500 сомго. 30 адырга. О Каратору эле, Оскиронда. Каратору эле ал. Караңгыда көрүшкөнбүз ака, Каратору, Саруу сиз точно билбейсиз ака. Эстең жакшы. Мен ойлоп турсам, сен атың Сейит эмеспи? Менин атым Сейит ака. Онда онун аты Бекит экен. Мен Сейит, Бекиттин укасы болом. Шеф, мен карап койсоңуз бир мүнөткө. Ака, бир мүнөткө. Карап койсоңуз мен бир мүнөткө. Мен Сейитмин, Бекиттин укасы. Болду. Оштууда иштейм ака. Жака колумду улап коюм. Камера турат. Камера кандай кылып коюм? Камера розык ушундай кылып коюм. Майли. Амче. Неме болуп атат? Тамаша отуруп Оштууга тартабыз. Буну калап коюм. Адышы. Досум, мен карасаң, мени тааныбайсыңбы? Атың ким билесиңби? Мен Оштууда иштейм. Камера кандай болом да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу достор, мына ушундай тамашалар менен бүгүнкү Капкан шоу рубрикасын жыйынтыктадык. Капканга сиз да түшүп калышыңыз мүмкүн. Абайлаңыздар, Баяман Бобулов. Көрүшкөнчө. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Капкан шоу программасы. Бүгүн биз Ош шаарынын тургундарын жана меймандарын айылдан жаңы эле келдим эле, галстугумду байлап бересизби деп тамашага салабыз. Келиңиздер, тамашабыз кандай болот, чогуу көрөбүз. Чоң
Onu baylap berdiler Surançı. Ha? Baylap berdiler. Bayağı. Gel hareketini kurun. Gel. Tamam. Да ладно, стой. Bayağı bay. Tanani krem var mı? Hamadaçı. Telefonunuz dertmişi bir körün olayın. Bir körün olayınçı. Tutturum mesela bayağı bekliyorsun. Oldu. Bir körün olayın ki. Telefonunuz dertmişi. Çank, siz tamaşaga salgan hoşluğu tilegini al. Kız var mı? Kız, versin kızım bir körün olayın. Karasam lan gelirsin körün olacak. Versin kızım bir körün olayın. Versin kızım ki. Bir körün olayın. Sen oldu paylaş. Versin kızım. Kızım versin. Uykucu mu? Yok kankiler yok mu? Bir körün olayın mı? Kızım versin. Kızım versin. Bir kör. Pudra var mı? Boyanmalı. Pek boyanmalı. Bizi tamaşaga salgan oştuğu telefon al. Kamera. Çok rahat. Çanks, onu baylap berçi Surançı. Baylap berçi. Çanks, okşaş turup baylap koyursun ki. Okşaş turup baylap. Sen baylaylasın ki. Okşaş turup baylap koyç. Al. Kız var mı? Kız. Yok. Pudra var mı? Hamadan. Hamadan mı vardır zaten? Yok ne? Kim versin? Yok ne? Hamada değil. Koysan bir koy olan gayrı öyle. Yok ben isteyeyim. Akçasını dili öğren ki. Versin. Versin. Bana baylap verince. Ayrıdan nasıl geldin diye. Birce karşı gelin. Suranç. Baylap verince. Okşaş dur konuş. Okşaş dur. Suranç. Baylan kalın dedi. Okşaş dur bir baylap. Ya ondan okşaş dur konuş. Yaman zaten. Ayrıdan hazır gelin diye de. Şu köynek mi şu kalsam mı? Çanks, sizler tamaşaga salgan oştuğu tilegini al. Ece, bu galsık baylap verin Suranç. Ece okşaş dur konuş. Ece, gel. Ayıldan hazır gelin Ece. Gel, okşaş dur baylap konuş. Ece, gel. Okşum ben baylagan diyorsun. Okşaş dur konuş. Bir nerse okşaş. Az bir cak varşın direyim Ece. Suranç, şaşılış bolup kalıp. Dağılganını bileyim ya. Onu bir kızam Kaysi galsık okşaş olur? Okşaş. Galsık okşaş ne boldu Ece? Baylap koyun. Oldu bulacağım. Bilmek kemini. Bundan var öyle. Çok da bileyim. Ece, gel. Murat, ne oldu baylap verin? Okşaş dur baylap koyun Suranç. Ayıldan benim gelin diyorsun. Bu şu köynek şığım. Kayak arasında. Sivren'e karşı girebilirsin. Burada baylagan bilen? Burada baylananlar bu. Ama öyle mi? Ben baylagan bilbeyken mi? Ahmet, sizi tamaşaga salgan hoştuğu tilegini al. Şu kiyimden galsık tansam olur? Болбойбу. Кандай кийиниш керек инсан? Я? Только костюмшим менен карашым анан галстук, а? Башка галстук болбойт. Пудра барбы? Күзгү. Бетке тананы крем кое алайынчы Суранчы. Айылдан бүгүн келдим, кара. Hayır, taneli var mı? Taneli yok mu? Пудра болсо деле берейинчи кенже. Бир кой. Косметика колдонбойсуздар. Помада барбы? Жок дейм. Бир кой алайынчы. Неге açtın? Bir de karat yerine joluşum arkadaşım. Ayıldan bugün gelin. Ben tartıştırırım. Ha, bunun kartta var. Bunu al. Ne? Nasıl tartışsa? Ha, bunu tartmam mı? Bir yol tartmadım. Teyzeki? Böyle programı kaçın çok kule. Yok da o şu köşedeki toplayın. Sizler tamaşaga salgan oştuğu tilegini al kol bulgan koşlar. Бүгүн мына мынтип биз сиздер менен Ош шаарынын тургундарын жана меймандарын
Капкан шоу рубрикасында тамашага салдык. Сиздер менен мен Мамаражап Исабеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Арбаңыздар, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Ош кечи программасынын Капкан шоу рубрикасы. Бүгүн биз Ош шаарыбыздын тургундарын дал филармониянын өзүнүн жанында туруп алып, филармония кайсыл жакта, же болбосо жол киреге 10 сом акча берип туруңузчу деп тамашалайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Кыздар, филармония каякта? Бияктабы? Ош. Кайсы маршка барат? Ошко. Салам алейкум. Досум, филармонияга кайсы маршка барат? Кайсы? 100 канча? 105 болуш керек. 105 барат, а? Да, карасаңызбы? Каерден өтөт? Ал жүре турсаңыз барасыздармы? Дальше бара бериң, барсаңыз адамдар турат мындай. Канча 105ке чүрүп кой десем, ошол жерден чүрүп коет да? 105-41 ошо. 105-41, а? Мен апартмент менен жогот түрүнөн досум бир 10 сом жол кире берип тура аласыңбы? Сураныч. 10 сом эле, ооба. Болсо 10 сом эле берип тургун, сураныч. Досум, кос үйдө эч ким жок болсо кайра кайтышка туура келет да. 10 сом кошуп берип тур, серьезно. Берем мен номерин жазып алам, берем. Болсо Кудайдан кайсы. 141, анан 105, а? Филармониядан чүрүп койсом, чүрүп коет, а? Чоң кыз, филармония каякта, билбейсизби, филармония? Ош каякта. Жетпейт, чын бересиң. Берем мен кайра, а? Сураныч. Ой, рахмат. Assalamu alaikum. Брат, филармонияга каяктан өтөм? Шакал. Эме, апартмент жого түрүндө да, брат. Жол кирем калды. 10 сом жол кире берип турасыз, турасыз. Ийим болсо кайра кайтыш керек да, братан. 5 сом кошуп бересизби, сураныч? Я кайтышка үйдө эч ким жок болуп калса, кайра кайтыш керек да. Жок башка. Башка жокпу? Жакшысыздарбы? Жол кирелерим жого түрүндө 10 сом жол кире берип турасыздарбы, сураныч сиздерден, а? Болсо бир көрүшүп калсак кайра беребиз. Неже филармонияга кайсы маршка менен барам? Ал ушу анда. Жок, болду, келиптим го. Жакшысызбы? Жол кирелерим жого түрүндө 10 сом жол кире берип турасызбы, сураныч сизден. Кайра берем бир жолуп калсам, сураныч. Эме, филармонияга кайсы маршка барат эже? Анда мына сизге кайтарайын, эже? Мен жок, мына кызымга берейин. 10 сом жол кире берип турбайсызбы? Акчаларым жоголуп кетти эле, үйгө жетип алыш керек эле. Западныйга барам. Рахмат сизге. Салам алейкум. Кандай досум? Бир сураныч бар да, жол кирем, жого түрүндө 10 сом жол кире берип турчу досум. Болсо, сураныч менен. Филармонияга кайсы маршка менен барам досум? Салам алейкум. Досум, бир мүнөткө. Акчам жого түрүм 10 сом жол кире берип турчу, сурам. Тинттиңби? Филармония каяктан барам досум? Мияктан, оңго буруламбы, солгобу? Кайсы маршкага отурам? Салам алейкум. Бир мүнөткө мүмкүнбү досум? Биз суранычта немелерим жого түрүндө, апартментинчи. Бир 10 сом жол кире берип тура аласың ба? Эмдисиң? Өткөндө сенен 2 сом карыз алдым эле дегин. Ошону берип коеюн өзүмдө. Жүрөгүм сыгылып, ойлонуп жүрөтүм. Алып коем. Жок, сен эсиңде жок, алып кой, үйүңө бар эстейсиң. Жок, алып кой. Рахмат, жардамың чоң тийди дос. Азыр учурашып коеюнчу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы, сакал? Тынчсызбы, дамсызбы? Өткөстөн алдым эле өткөндө. Ошо алып коесузбу, а? Чоң жардамыңыз тийди. Өткөндө алгансыз, үйгө барып эстейсиз. Үйгө барып эстейсиз. Өткөндө карыз алдым эле сизден жолдон. Эстебесеңиз керек, 2 сомчу. Сону кайтарып коеюн дедим эле, алып коесуз, а? Жок, алгансыз, эстесеңиз 17-августта. Таксиге акча жетпей калып сурагам сизден, аксакал.
Assalamu alaykum. Aka qandaysiz? Yaxshisiz? Joylar tinchmi? Tanidingizmi meni? Bir taksiga ақша жетпей қалып қарыз сұрадым эле aka сізден. Естідіңізбі? 17 август. Оский районда. Естідіңіз, а? Естідіңіз. Шоң ақшаны беріп қойын aka, мына алып қойыңыз. Чоң жардамыңыз тиді aka. Чоң рахмат сізден. Алла разы болсын, а? Бар болыңыз. Mayli, rahmat sen. Ay ne kılayım be, Allah razı olsun. Qandaysiz? Yaxshisiz? Tinchsiz? Uydagilar o'tiradi, damdisizmi? Yaxshi, xudo shukr, yaxshi. Valloh tatish. Qandaysiz? O'tganda opam qarz olgan ekan sizdan 200 so'm. Shuni berib qo'y dedilar, yo'liqsan. Eslaysiz, nega to'yga borgansizlar bizdeka bo'lganda? Buni ko'rsam, O'shan berib qo'y dedilar. Alып qo'yasiz. Bo'pti, opam aytib qo'yam, berib qo'ydim deymi, ha? O'zingiz uyga odamlar, eslaysiz, yaxshi. Endi bloknotlaringizni yaxshi qaraysiz-da. Assalomu alaykum. Qanday do'stim? Tinchmi, joylar tinchmi? O'tganda tiyin oldim-la, unutib qoldim dedim, berem dedim-la, keyinchi. Avgustda, mana aslında olib qo'ydim. Madhiya, mayli, var bo'ldi. Yordam eting. To'xtasan. O'zi sen meni taniysingmi? Yo'q. Men kimmen? Tanimay. Niye al otasından maqsad? Aminan qanaqa o'g'lan? Tamashatda. Yaxshi qal. Tanidingizmi o'zi? Zreniya nachar berib. Tamashatga saldik, Osti kanalidan. O kamera qanday qilib bo'ptir aka. Bo'lgan emasmi? Yaxshi esting aka. Oski rayonida esladingiz? Yaxshi esting. Bo'lgan ne? Aka, jisson bo'lsa ham olganmi esdan jisson? Bir adamni jo'natgan 500 so'mga. 30 adirga. O Qaratoruvli, Oskiranda. Qaratoruvli al. Qarang'ida ko'rishganmiz aka, Qaratoruv, Saruv siz toshni bilmaysiz aka. Eslang yaxshi. Men o'ylabman. Sen ating Seyit emasmi? Men atim Seyit aka. Onda onun ati Bekitlik. Men Seyit, Bekitlik asalım. Şef, men qarab qo'ysangiz minutka. Aka, minutka. Qarab qo'ysangiz men minutka. Men Seyitmin, Bekitlik ukasi. Bo'ldi. Pochtada ishlayman aka. O ne qilib qo'lga qo'yim, o kamerasiga qo'yim. Kamera qanday qo'yim? Kamera rozık shunday qo'yim. Mayli. Men amca. Nima qilyapsiz? O tamashatda Ostiga tartadi, ona bulg'al olib qo'yim. Hadi şey. Dostum, men qarsam, men tanidingmi? Atingni bilasizmi? O'zimni men Ostiga ishlayman. O kamera qanday qo'yim? Mına hurmatli teleko'ruvchilar, hurmatli do'stlar, mana shunday tomoshalar meni. Men filarmoniya qaytmoqchi to'g'ri. Ne tamam mı? Görmeni şu. Sevgili. Şul bu. Kaçına? Nerede vardı? Nerede? Kaç maçka var? Onsonga taşlap koyat ha? Çok nasıl? Rahmat. Dostum, emes, sana çok rahmat. Selam aleyküm. Brat, 10 son çok verdik. Ya filarmoniya qarsamam sen aytma. Men atım bilmaydim. Men unutib qoldim da atım eslaydi, uyga ketish kerak. Teleko'ruvchilar, mana shunday qiziqlar bilan bugungi Qapqan Show rubrikasini jiyintiqdaymiz. Qayradan teleden ko'rishguncha sog' salomatda turingizlar. Salamatsizlar, hurmatli teleko'ruvchilar, salam do'stlar. Bugun biz Qapqan Show rubrikasida sizlarning yuzingizlarga biraz da olsa jilmayu tartılgan hareket qilamiz. Qapqan Show rubrikasi Bayaman Bobulov biz bilan birga bo'lingizlar. Qanday? Assalomu alaykum.
Peter, qandaydasың, tinchsizmi? O'qishlar bo'ldi, uydagilar tinchmi?